Kadai hagi kumdo bagin nang bat pendon kam. Bat kadai la dagi nang bat pendon kam. Kan long ro kacing kerku ba kacing mentoy na pai pa nak syom sedong jok ni gathan bat jok ni geri. Te komta ha ka to ko. Kala khot lang ya ki officer jok tourism department. But ngala keren na kapata ban develop yang de ulum de yai ban pelang yang de ulum de way na kicaka ban attract tam ta tourist ban develop ya ka kum ka tourist center haka initial stage kapanengkong hadin bangila kalau long konvensi kacing keren, bat kacing patai ke jonga ya kan ni. Jaga komiti kala tiang, bala approve ya kah. Ban pelang yang ulum dong ye, away na kan new finding, na new find, apa kacing lap ke batamai. Nak ban develop yang diulum di ye menjur bala ban sedang develop yang diulum di ye tomba siklor sau pola house dem ar hajar katnyo rayo ya kadeka fun nak ban develop ya kadeka lum di ye tourist project. Te kat panda penbiang ini formality kini kita ban penbai ye kijengdon kam nabar hang ne kam dai ka khendo sarkar kadai ka khendo jong panpa ka khendo jong mitrai khendo ye hapan ye khendo ye mitrai khendo ban ye kran bat ki daga banta bakin ailat pan syai kani nangalai kedoi ki kur kibadai daga banta te ulum degi hadin belai keren la pensautu kila menjur ban sya asgubha ban develop yo te ulum degi te endang ina sedang ban proses kawan no ka election habuan ka election kanu kakam kabatmai pinnomla ban sedang tega hapan sangeno ya hapan butengno bangala omto nyele perbaik baton dalam dep election yang sedang ban pentrai yang ada ke project sediupok isaremno katai ka jingtmu kalau sepuluh no nganang mang baka pisah kafan ke Prabu nak turu ngatrai kila ke sorkar kala close no karayang kadang sa kadang don hadu mata haka tourism development corporation kajing donong kajong konsumsi kajing donong jokatai kabak langsung lana dai bingala ban develop yo te ulum tinggi mata bro samsam kadno kinong song snong hakade katai kin yo ya kijing mentoy ki bobo ki kena kiblaya pule kini yo kam tu kipa pat pule pada deki wei pada ki kam ki bagi ki trai apa ki terus ki wan kai ki wan ru mana tegla dan ngejik bu to kopor bayi ini ki sedong iba marjan barokan nagalem jok sarkar kan penseluruh ti naga kuno bakin priang bakin welcome ya ki turis hakapa nagalem joko sarkar ngin ay kakran nakta bakin snai to ki homestay
Hakaba ki paipa ng siyong ni kila panyo ki kamay daki hajar haka sisri along but kamsim lalong kamsim na urlong namar ka jingrap no but kita ki bajo kim nang pada ban pendon kam habang iyo ya ginong mikmat kibam tip kibam susu kajing du jong mentoy kadai kejum kadai jong piu paipa kadai ka wai na kibanta hakaba ki paipa jong kasoyong susi ki pai hakajing do no te nangta kibapun kikam kiba mangi ki pai di jing do hang ne hapo nom ding yai Nila hagabe day but ki way pada ki developmental activities ki development ki ba don hang ne but ki barang day ban improve ya ka ki ba day ban upgrade ya ki karang ba kadong kan mentoy but ki pait ba akin Idon hang ni hakapor bangalong PHE minister mga ngakan mau ya kikintin iba umahat makanhi Ukraine hakapor kaba usyong harud duryaw Indian Ocean hakabang don issue undan pada gugi issue kiban yaki na ka independence ban pen shit yo paipa ban ya kluit nam ta independence undan su kan ba udang song kay hapa ka Indian Ocean uwi ta di ikti ya ka jog dureo pat umat aw nakamantapan sinay kisrok aray jadi kilas pulok lut pa away na kisrok nang ne kaba ngalasdan nanti na mau lagi kabadlay sete silum lagi terena marbang empat develop ute ulum lagi te ngilasipun kot no yang tek surok tangan teh po murium Pangyaw menang ngilas dang yang tek turis sandar ngin sa peteng yang tek surok namar bakane turis sandar klem sedang teka surok pasokut hantu baka surok nanti kamnay batkot ta hulung dingyay karno arsot patasya ni siponong arye kita kicing mentoy development isu sokot pat kalau ngejing dulu pala dangila ban develop ya katay kibapun kibanyo kamyo jam asurok ngidon lading iladon kesurok ngidon kamro sa inong sumar baka surok karne ngidon kami kimaster kisurok kibapun nang ni kimaster li wairum don dia kesurok nang ni na po maulay teng nang ni na po maulungot kabalit siya maulung kesurok kabalit siya do siya tayo siya ginton manar kesurok kabalit siya marupi kabami siya jabar ba't kibabot kisurok in pengat no pada hantaka maintenance haka bangila pantung pada yagi beriu giban train na pementapan sumari terus dagi fogut kemda .com benang besar bat karataru kemda daya pada paye masih tangrataru lo like no tang bagian nom nangka hangi kabangangala stang pandidisi ngalara ya Indonesia District Planning and Development Council pa ki horticulture products kidai kibami
nang ni. Kimarap, kibapun kimi nang ni. Tenya lalam kumno ro na kementawan bus. Ban pensilur. Ya kinong silong hang ni. Bangin introduce ki kumno. Bangin thong yak jik thong klamais po. Katakan long ki organic. Ban yo ya kijur kibakram ice po organic pagador kan kamkiu banya kini kijur ki papi aido jangan ne kelong kabandangi la ya kani kelong don kam bade kumno ban hikai ki dongrap ki jongi hak be dei pakane kebenta ngedei ban pu no kawai ko office jonga agriculture meka horticulture hangne apo dingi ire hakaba ki paipa kinyo sibun ki jingmentoy nakandi ko office kamtam ya ki dongrap ki jongi kaba omdai takata rei nakabenta ki weiru ki jingdot kam ki sembai kabigidot kam ki portung ispo kibag.com kapag.com siya na sulong na desa po blok soyo hanray hamni pilayo tekanero ko si pulok no karay kerman bahaw ni usnam ko menta dawan ne kadi kapor ngan persyang bat panle sitom da kabanta banwara ya ka way ka agriculture office hamni na kabanta ka jeng mentoy jong paipa umday tamban mentoy ginogrep hanray Ikut samla ki pelayan yang nastar kinyokam lamang ni hatau ki mekwa kata kaya kwa kata te kan mau arf nyu trek yeni sion hagabom yanang ta ki bopon sikiwe ki benta kabede kumno na kabenta ban develop ya kapuli kadang ni kat kani kadigi area akan mau tu kepor hakaba mangi hangni paro kawaiga lum digay na ni dadu sakrang kikna puli tu kepor swaban long ka examen matrik ki hapilay waying siya silop si benay arpna iway kaying kebarem iway day way rem siya namar ki hablele misula alor kani ki jige ki banganga yui engkat bagi riurong bahang ni ya fight ya kun ya ka embus balda kupnum la dalok kupnum noro ka embus ka day ban pleno ka way ka center ya le metrik hang ni hapo dingi ire Pat hatin bagi lai keren gila pendi yang bagi skul kita duna ka enrollment kita duna ngong la dengi apa ya kita tak kamut kibat ya pas metrik kibat ya yo ajeng start tak gebe syong hajam sor kinong dong don kamsyo ngim dai ban pet ya kita giru mano karul bersna sina mangi Bagi ni apa je kata, bagi senai bagi, ada ide ban penduri, balai, iya kan gom kacing.com, kat kacing.com jom tu beria jom tu katai, aten balai keren itu kiai baro, agak manganga hap, pada keren, shadow yang tu, controller jongga, popet, ya kata hapo shadow turah. Keren ya kini, pat hadin, seyo ya kecing menjor pat apli ni, pat kalau long sisa kecing mentoy, ya kena boleh, akan dikatakan joki, bakim dong kamsio berlejale, metrik sesor sebelum, hang ne hapo mau nunggut, kalau don kesentar, hari itu ngedi kapat tiang, kibla pas metrik pada shadow gelek. Kipak hambiang na yung nasam tikin yo pan puli. Kipak hambiang pan.
makatanya na don kam hane dalam kumno baka sorkar kadai man set up kawai ka higher secondary school hangne podinye bat danga job mga kata kadong ka way nagi issue ki agenda ki jonga panwara ya kawai ka higher secondary school hangne hapo denye hagapa ki kena puli kini yo berkiu bagi kertan kim kamu mandala dep batengi na yo ya kani kandum dai bat patpot saka college pa na ka benta ka jingbiat jingbiang jong ki kena puli hagani ka than ka jomi kita kinong ki jingyo i ki jonga ya ka jingdan kam jong ki pai pa jong ka te paralog agani kapo let's go pan khot yapi pan yawan lang siya kani kalumpong pan ay kabor how to bro bodon ka bansim na kapataban yarap dapta jom kane ka genti ka pamenta jong warajar arpulai ngaong yapi gidak kisin kilapeni Mangila don siya kalenti jong kajingjong. But haman